Akasvani Imphal Ketrumayum Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru oiba pau. Pradhan Mantri Narendra Modi na Secunderabad amasung Visakhapatnam faungnaba Vande Bharat Express Railgari housing haki mamangda video conferencing ki khuthangda lamthakre. Numit 10 ni chathagadaba kumapan suba Imphal Book Fair ngasidagi Imphal gi Traw Ground da horagani. Chief Election Commissioner Rajiv Kumarna Nagaland ki miyamda lakliba Rajya Vidhan Sabha Mikhalda hainingna saruk yana naba hairi amashung humbutra mga suba lanmi gi numi ki palan thor ngasi Bangalore da pangthokli. Pradhan Mantri Narendra Modi na Secunderabad amasung Visakhapatnam faungnaba Vande Bharat Express Railgari housing haki mamangda video conferencing ki khuthangda lamthakre. Pradhan Mantri hai Vande Bharat Express asi chakhotpagi lambida khongjel yangna sangsilakliba anauba Bharat ki midyengi symbol amani. Mang hai masina tourism sakor hambagaloina na sel tungi fifam fagat handuna hingbada hena laitho lagani. Sri Modi hai Vande Bharat mission asina tongan ba Sanskriti lezaba Telangana amasung Andhra Pradesh ki saruk sing samna halagani. Tharomdu da wangang bada Rail Mantri Aswini Besam na hai Vande Bharat Express na maru oina Telugu Rajya singi passenger sing da chaun on ba product lagani. Mang hai lebasik oiba technology engineer sing amadi technician sing na Vande Bharat Express railgari asi saba ngamkiba si choktuk cheningai ni. Mang hai Vande Bharat Express ki thoidok hendopa magun amadi second yangkhani toy khaktangi manungda railgari asi gi yangbagi chang pungda kilometer chama yoba ngamba ashini. Numitara ni chathagadaba kumapan suba Imphal Book Fair ngasidagi Imphal gi Traw Ground horagani. Rajya ki Art and Culture Vibhag ki makhada leiba State Central Library amadi Raja Mohan Roy Library Foundation Kolkata na punishinba larki mela asida tongan ba library sing utpa amadi yonbada natana symposium library awareness program saknairaba ibish sing sanarusing unaba amadi quiz painting na chingba competition sing ju pangthokani. Central Library gi librarian RK Urmila Devi na phongdorpa matung ina mela asida mapan gi library ki firm sing su saru yagani. Aduga library sing chada tara mga discount pigani. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar Hari lakriba Rajya Vidhan Sabha Mikhal Singh Ningthina amadi santi oina pangthoknaba Election Commission of India na akanba thabak paikhatli. Mahakna Nagaland gi miyamda lakliba Rajya Vidhan Sabha Mikhalda hainingna saruk yana basu haiki. Nagaland Vidhan Sabha Mikhal gi Siyam Sariba Singh yengsinba lakpada Kohima da ngarang pangthokiba pawgi mifam amada Sri Rajiv Kumar hai Mikhal asida ahanba oina vota dagadaba miyoi lising kuntra hena yauri. Mang hai Rajya aduda punna miyoi lak 16,800 hena electoral roll da register tawre. Masig manungda nupa voter lak 3,800 aduga nupi voter lak 3,800 yauri. Rajya aduda chahi marphu amadi masigi mataki miyoi lising kuntra taru chamri sumna ahum aduga chahi chama amadi masigi matakta voter lising ama chatu humbudra manga yauri. Hauzik leriba Nagaland Vidhan Sabha gi matam chahi asigi March 12 da loigadabani. Election Commission na remote voting machine sinabagi matangda demonstration tawduna khananenabagi jati thaki rajniti dol khudimaki President Singh Chairperson Singh amadi General Secretary Singh eba mipam ama hayeng pangthoknaba kauri. Hariba mipam asida technical expert committee gi members Singh su yawgani. Election Commission na sakhanglaba rajniti dol singi domestic migrants singi damakta legislation administration procedure amasing voting method hogdokpa yawna ate mari lenaba wafam singi matangda tha asigi kuntramatoi fawbig manungda makoigi mod iduna phongdoroknaba su hairi. Kunithoi Suba Challenge Cup Veteran Football Tournament mathang thagi mangadagi malungi YWC ground horagani. Manipur Veteran Football Association na sinba tournament asigi application forms pisinbegi arweba numit tha asigi kuntramathoi ni. Tabiriba pawasi Akasvani Imphal dagini. Humpudra mga suba lanmi gi numi ki palantarong asi Bangalore da pangthokle palantarom asi leba ki konungi wangmo da pangthokpa asi hadaki ashin ahan bani. Rashtrapati Draupadi Murmu na Bharat lanmi gi thoido hendokpa kathokpagi thong adubu ngasi gi numit asina nahongna na ningsingkhre. Maki paujalda Rashtrapati hai lanmi sing asina ngangkhoi paringbu thongna fana ngak senbada natana mahausa gi oiba chaun amanga ta tholokpada miyeba jati gi mateng pangri. Uparashtrapati Jagdeep Dhankhar na nimit asida Bharati Lami personal amasung veteran khudimakpu thagatpa phongdorakli. Mahaki paujalda Sri Dhankhar na hai mathau da pukning lupa thongna lingzat amadi acherpa phirep haibasida Bharat Lami gi yumpham oiri.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लानमी की नुमित मरी लेना पर्सनल सिंह वेटरन सिंह मखोई की इमुंग मनुगी मियोय सिंह दा याफा पाउजल पीरी महाकी पाउजल दा श्री मोदी ने हाई भारत मचा खुदिमंगना लेबा असिगी लानमी की दमकता चाउथोकचबा पोई अमसुंग लानमी सिंहबु मतम चुप्पदा इकाय खुमनबु उतली मांग हाई लानमी सिंह लेबा असबु मतम चुप्पदा ngak सेली अमदी लेबा की खुदोंथिबा लाकपदा मतम दसु मतेंग पांगली नुमित असिगा मरी लेना आर्मी स्टाफ की चीफ ना थौना फबा लानमी सिंह गैलेंट्री अवार्ड सिंह पीगनी निमिदांग वायरमदा केंद्र की ngakसल मंत्री राजनाथ सिंह सु बेंगलुरु दा लाक्तुना लानमी की नुमित पालन थरम असिदा सरुक यागनी चाइना दा हौकिबा था अमरोमदा कोविड का मरी लेनबा मियोय लिसिंग हुमपुरोम सीक्रे हाइरी हक्सेल की ऑफिशियल अमन हाई कोविड ना नाबा मियोय सिंह हॉस्पिटल दा पुखलप की चांग हंथारकले ममांग चेही की दिसंबर 9 दगी चेही असि की जनवरी 12 फावदा चाइना दा कोविड का मरी लेनबा मियोय लिसिंग यांखै मापन चमापन कुंट्रा निपाल सीकी हाइरी मसिग मनुंग दा मियोय लिसिंग मंगा चंगा सुमना अहुमदी कोविड ना मरम ओइदुना सोर होनबा ngamloktabadagi sikibani aduga ate miyoy sing aduna कोविड अमदी अतोप लाइना ना पुना नाबदगी सीकिबनी मालेमगी हक्सेगे लमदा सक खंगहैरबा मियोय सिंगना चही असिदा चाइना दा कोविड लाइना गा मरी लेनबा यामद्रबा मियोय लाख 10 सिकी हाइरी अदुबु चाइना दा दी सिकिबा मिगी मसिंग लिसि मंगा रोमनी हाइरी परीक्षा पे चर्चा की तरुक सुबह एडिशन था सिगी कुंतरेता दिल्ली के तलकोतरा इंडोर स्टेडियम दा पांगथोकनी थौरम असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना महेरो सिंह ओजा सिंह अमदी मम्मा पापा सिंह उनदुना वारी शानगनी महेरो सिंह अकी एकंग याउदना निंथीना परीक्षा थाबा ngamnabagdam महेरो सिंह बु पुनिंग थोगत ओइना परीक्षा पे चर्चा की थौरम असि पांगथोकपनी कुनमाथु सुबह ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ngarangdagi hokre फेस्टिवल अदु नेशनल म्यूजियम ऑडिटोरियम दा विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन होगदोखी लेबा अदुगी ख्वाइदिक चाउबा फिल्म फेस्टिवल असिदा लेबा हुंबुत्रा माथोगी फिल्म चनी यांखैनिथो उटकनी निमिम मापनी चुमना ढाका की तोंगान तोंगाबा मफम सिंगदा पांगथोकदबा फिल्म फेस्टिवल असिदा फिल्म सिंग तोंगान तोंगाबा कांगलु मापन थोकना खाइदोक्तुना उटकनी सोमालिया की मयाई थंगबा हिरसा बाली स्टेट तंगहरांग बोम अहुम पुखाइबदा यामद्रबदा मियोय 15 शिरे यांखै हेबन अशोपन नंगले मोगादिशुदगी किलोमीटर चनीकुन चलगा लेबा बोलोबारे टाउन दा सुसाइड कार बॉम्ब अटैक ता यामद्रबदा मियोय 13 शिकी अदुगा जलागासी टाउन दगी सोमाली की मिलिट्री चेक पोस्ट अमगी मनाक्ता शक्ति लेरबा कार बॉम्ब अमा पोखाइबदसु यामद्रबदा मियोय मरी शिकी इनाक नंगना मफम अमदा अतोपा बॉम्ब अमसु पोखाइकी अदुबु सिक्योरिटी की मियोयना गाड़ी अदुगी ड्राइवर नोमोयना कापखी भारत अमसुंग श्रीलंका की नुपा की क्रिकेट सीरीज की अहुमसुब अमदी अरोइबा मैच ngasi तिरुवनंतपुरम की ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम दा सानारगनी मैच असे नुंगथिल पुंग अमा मखाइदा होगनी मैच अहुम की सीरीज असिगी गुवाहाटी अमसुंग कोलकाता दा सानकिबा अहानबा अमदी अनिसुब मैच भारतना थोइदुना हानाना सीरीज असे भारतना लौरबनी उत्तर प्रदेश ngasi धर्म की चनबी अमदी हराव त्यामग लोना मकर संक्रांति की थोरम पांगथोकले राज्य असिगी नोंगपोक थंबा अमदी अदवालम दंदना कुमई असे खिचड़ी हाइना पांगथोकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना माग बिहु कुमई ग मरी लेनेना लेबा की मियाम दा याफा पाउजल पीरी मागी पाउजल दा श्री मोदी ना हाई माग बिहु कुमई ना मियोबा जाति गा महौसागा लेनबा मरी हेना ससन हनबा गलोना नुंगाय याफा पुरक लगनी हाइबगी आशा फोंदोखी श्री मोदी ना पोंगल कुमई ग मरी लेनेना सु तमिलनाडु की मियाम दा याफा पाउजल पीरी रशिया ना नौना मिसाइल सेतुना अटैक तौरपदा यूक्रेन की अपार्टमेंट ब्लॉक अमदा मियोय 12 शिरे लेबा अदुगी चीफ खरीब अमसुंग उद्देश्य यावना अते सर कयासु अमांगता थोनके हाइरी पाउखरेन हाई किप अमदी अते मफम खरदा लेबा मरु एबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगसु रशिया ना अटैक चथके अरोइबदा मरु एबा पाउ अमुंग हना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद अमसुंग विशाखापट्टनम फाउनबा वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी हाउसिंग हैकी ममांगदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा लमथाखरे नुमितारन चथगदबा कुमापन सुबा इम्फाल बुक फेयर ngasiदगी इम्फाल की ट्राउ ग्राउंड होरगनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ना नागालैंड की मियाम दा लाक रिवर राज्य विधानसभा मिखल दा हैनिंग ना सरुक याना बहाइरी अमसुंग हुंपुत्रा मंगा सुबा लानमी की निमित के पालन थौरम ngasi बेंगलुरु दा पांगथोकले पाउ रुजरी